ايوه panama wakomores salamu alaikum bise kanza vitamke mbabe habari zijirio danira ndoka ya banu ezi habari zanono zinongonono azifanya ono kajaruma wono alafu na mto mji wekoni haramwe habari zinu okaya kabati mndu mwikoni ya paruzirongo wa hamji wekoni hena mndu kao ngujirongo abungu ngujirongo zizo yeye halafunga mtambiho banda hambo atangabwa waikoni wajuha wadongo vumbuwe mashahi waikoni na mafundi waikoni kwa sababu ni rongo ikao nonongu zambo nono wongene za akili zahe womndu mdu hazi ulone za akili zahe ujoizo afanyao abonge karongowa henu utahonono na mtahe mahalaliyo mdu ato mji waikoni haramwezi habari zinu biseyo nukuto handani hokanu kabati mdu mwikoni ya parorongowa kikoni ukaya ngu aidinono rangu wono si mndu wa mji wala halata kulibala mji rangu kadro subut kalja parorongo no banu muhammad shayeho undu luna ndo mjini hao mhimilia no kabati mndu ya paro uvumbua no mjini hao kabati mndu ya paro hambe kaze tarhafu yazifanya yazinasibisha no mjini hao no wongena wandu kao mjini hao mhimilia nsino subutira meno mji kamili amma ruono kanga wandu kao mjini hao wahimi handawata wamnika ardhi haria jea wahe wandu wao yenti huweze malizi nuzujojule hani hema ala zalaya wajuhamba tao na taikia wano shawango ujuwa komori wonti pia hamba kaya gena sandukula mali mnyezi mungu ya mbulia dongo mnika halafu wakomori wonti pia hena mdungu nzu ya hundreba tahomba ya wandu wazulu hena mdungu ujuha fanyemba umezi ya bunga wandu walu mjini hao wajuha wafanya umezi wao habu ya kagabo sanduku la mali la Mwenyezi Mungu ya mbulia waeche welewa shantuamini kondo mjini hao wonti pia ngwakubalio ka kweli ngabo mwanadamu yatojuha yaturithi yaturadajiza yatojuhentu abili yarendi ha milioneri mtuamini ukawandu pia ngwatugoilo hena mnayo ngabo lazima ngabo ndo jusomo alekeze ndunguzini ngazendaundahu ezilanda engazendaundahu abonge karna usubuti hamare mji kwa kamili borsu hamaru mjini hao hezi habari zafanishi hizo ndo mahakama heza faniha heza bari msoganja mji habari za ikoni katirongo atijorongolea njapula ni mji ikoni wala njapula ni daho no vanu enamna nono ya jibu wongu jibu henamna wowo wako urongowa nonongu wajibu henamna mdi wazaka ndo kwenda hata udotsondo zanguo homunzi homda hobini wabartsono lawazi amdi wazaka wade hata wodi mdu atezungo zahe wade mdu henamna Mwenyezi Mungu yampanga kajande hata henamna Mwenyezi Mungu yampanga kojande hata wande anu wale ikoni wande anu hatu ngeba nuzabadi leo majama deziwa muhura mdu mjibu ni henamna mkojibu kojida hata wakorombesa usudwa nazunwa darasa sudwa korombesa imane mafundi wenjo tosubutiwa bezongo sujiri hindi wo harama na wenda hata ovesha mndu wae hazamba habakati wo numruazi halafenda to musizoli shamtitie zila hindi zangu shangazo alama shangazo yafanyao shamdu wa kamili mndu haza kamili asubutia amba hili mfunda ba simitsono bani hagu wazi timuno wazi hizo kawati manda munzankila juhima zamba kawati mndu fundwa dini ajamba zamba katsono la wazi no hazamba ili haushangaza wo uranzishia warambia wono uranzishia warambi okaya ngamjopuweze sura zaho mjorenga mapafoto ya tabiambi nipuweze sura zaho ngwelewa nizikaze na mbeula ndawe wondo anazuni wa darasa ndo kuzifanya hizo ngo hizo hizo pia ngamzijuao halafu leo mjamhundru wandu ngamjibuni hamandao namna mkojibu mshangaya mshemeza hindi ukwemana wandu wenjo tusubutu wasubezungu hata Dr. Shami kajatwaro mde ya rangu Dr. Shami hakautahama sula ya rongo golewa kajatupa rumda nobo yatovumbue shesi mushahe hajuha hadeziwa yeye mwili hateleda holo wajua mwishi yakajua parwa ngono hako ndo hawoka wahara wajua tuloze nguoda ene nanduza hewonti pia fumarengoni halafu zabari mwanza ukayaba nu leo hahundu mjibu hamandai njaba kaye ngurongo njamba kayano ngurongo nai eza ngo yako uzamba njajo subutini zambi shangu
jibu henamna wako urongowa hahundre bani hahe leo Muhammad shaehwa hahundre bani hahe ujomjibu heze tarahafu henamna yeye yakofanize tarahafu kwa tarahafu sikajashinda razifanize tarahafu hizo njaju shinda na mbezo ngo madisha yaho ko zamba ize tarahafu ko zitoa nongo oni ze Facebook za ndabu za hao emanjishi boko tukayo tufanye manzishi yahe ala dogo yanzia Facebook na kade za ndabu wazitunga wadongo robi sawa ndo nanzisha no shangaza wangu kanga tu ngazunja to mishanani hanyu rimonesena na nkuka ansi kanga mdosho basi abo na mrense pampa babanu zino ndo azandisa wahundu wadugo wajibuo atampaka ndabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Umjua ikoni na uruharmu za nongo zenu kabisa.